Je, reklamiraš trgovinu i kazaljku prema trgovini. Neću, išao sam na koridu. Na koridu neću kod tebe da uzmem. Neću kod tebe da uzmem. Ne, na koridu išao. Ne, evo ga Pavao Kevlja, isto na koridu. Koridu išao u nedjelju. Nedjelju, na koridu. Na pijacu da je uzmem, ne, kvalitetnije kod tebe. Čužu reklamiraš trgovinu. Ko si stavi reklamu, stavi moju sliku onda isto, ne dolazi mušterija više, stavi ovako nož, uzme onaj Jumbo u mene od Amidže, onaj Jaran, ne, ima tam isto trgovinu, pa ima onaj televizor, ne, pa stavi isto mušterija, ne dolazi.